سلام بینندگان گرامی، برنامه نوبتی معارف و زمان است. تقدیم از تلویزیون علم و طبیعت ما را همراه باشید. بینندگان گرامی، طور ما شما آگاهی داریم مرحله سیوم داخلشوی به مرکز ملی تستی جریان دارد و به خاطر روشن انداختن به این موضوع ما به استودیوی مرکزی تلویزیون علم و طبیعت از مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مهمان دعوت نمودیم که آن را برای شما معرفی میکنیم. اکتم علیم جانزاده، معاون دیرکتور مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خوش آمدید به برنامه ما. و واقعا هم مرحله سیوم به قیدگیری مهلت و مکان به قیدگیری در این باره کمتر برای بیننده های ما داوطلبان توصیه میدادید. 10 سال است که در فضای معارف جامعه جمهوری تاجیکستان مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درگاه امید داوطلبان یاوری خواهشمندان تحصیل در دانشگاه و دانشکده و کالج‌ها گردیده است. اکنون برای تمام جامعه تاجیکستان دانشجو شدن، صاحب کسب و علم گرفتن گردیدن برای یگان داوطلب کاری دشواری نیست. با در نظر داشت مهمیت تشکیل امتحان‌های مرکز‌آمده داخلشوی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان در سخنرانی بخشیده بر روز دانش سال 2014 قید نمودند که مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بعد از انجام دادن قبول دانشجویان در همه شهر و ناحیه‌ها اینچنین در مؤسسات تعلیمی تحلیل گذرانند و برای بلند برداشتن صفت تعلیم به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان باید پیشنهاد گردانند. طبق نقشه فعالیت مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 سپتامبر دوره سیوم به قیدگیری برای اشتراک در امتحان‌های مرکزآمده داخلشوی آغاز گردید. برای درست برای ماندن این دوره سیوم به قیدگیری از طرف مرکز در 10 شهر و ناحیه جمهوری شهر دوشنبه، باختر، کلاب، دنغره، پنجکین، خوجند، رشت، خاروخ 11 نقطه به قیدگیری دائمی تشکیل کرده شده است. اینچنین وابسته به تطبیق یکی از پرینسیپ‌های مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دسترسی برابر یعنی تشکیل نقطه به قیدگیری به مکان نزدیک خود داوطلب در 21 شهر و ناحیه جمهوری 21 نقطه سیاری به قیدگیری تشکیل کرده شده است. این زمان در شهر دوشنبه در زمینه مؤسسات تعلیمی رقم 70 رقم 25 رقم 24 رقم 56 و رقم 60 نقطه به قیدگیری دائمی فعالیت کرده شدند. اینچنین این زمان در نقطه به قیدگیری سیار در شهر و ناحیه قبودیان، راغون، لخش، استرافشان، کانیبادام، جیهون، فرخود، تیمورملک این زمان نقطه به قیدگیری سیار فعالیت کرده شدند. خیلی خوب و واقعا این مرحله سیوم از 2 تا 15 سپتامبر ادامه خواهد کرد و در این مرحله که حقوق خود را نانویس کردن دارند. در این دوره مرحله سیوم به قیدگیری برای اشتراک در امتحان‌های مرکزآمده داخلشوی شخصانی حقوق دارند برای اشتراک کردن. یکم شخصانی که در دوره‌های یکم و دوم به قیدگیری خود را نامنویس کردن نتوانستند. داوطلبانی که در دوره‌های یکم و دوم به قیدگیری نامنویس شده که در امتحان‌های مرکزآمده داخلشوی اشتراک کردن نتوانستند. سوم داوطلبانی که در دوره‌های یکم دوم امتحان اشتراک کرده با آزمون تقسیمات راه نیافتند میتوانند که اشتراک کنند و البته داوطلبانی که در یکی از آزمون‌های تقسیمات اساسی تکراری و تکراری علاوه‌ای کامیاب شده با مؤسسه‌های داخلدار حجت سپاری یعنی که حجت نسپردند میتوانند که در این مرحله دوره سوم اشتراک نمایند. اینچنین قید کردن ضرور است که مهلت دوره سوم به قیدگیری تا 15 سپتامبر معین شده است و داوطلبانی که در این دور نامنویس کردند خواهش ایواز اگر خواهش ایواز کردن یگان معلومات داشته باشند یعنی دوره از نو به قیدگیری میتوانند که در همون نقطه به قیدگیری که نام خودشون رو ثبت کردن میتونن ایواز کنند یعنی دوره از نو به قیدگیری هم فعال است. و خب با اونهایی که مثلا الکی در دانشگاه و دانشکده تقسیم شدن راه یافتن و تحصیل الکی آغاز گردیده است و اونا میخوان که مثلا دانشگاه رو ایواز کنن امکانیت دارند یا نه؟ البته یکی از دوره سوم ترتیب مقرر نموده که در دوره سوم معین شده است با پیشنهاد حجت‌های تصدیق کننده شخصیت یعنی که در حجت‌های یکم الکی گوییم که وای داوطلب دانشجویی که شما پیشنهاد کردید وای دانشجو است و حجت‌های او را از دانشگاه گرفتن نمیتواند یعنی دسترس کردن نمیتواند و برای دوره سوم به قیدگیری حجت‌هایی که مرکز ملی تستی معین کرده است پیشنهاد کردن نمیتواند. برای همین برای در این دوره سوم نامنویس کردن حجت‌های زیرین باید پیشنهاد کرد. خیلی خوب و کدام حجت‌ها را داوطلب میتواند برای دوره سوم پیشنهاد نماید؟ رویخط حجت‌هایی که برای نامنویس کردن در دوره سوم
ба қайдгирӣ барои иштирок дар имтиҳонҳои марказоидаи дохилия чунин аст: якум ҳуҷҷатҳои таздиқкунандаи шахсият, шахсоне ки синашон ба 16 расидааст, шиносномаи миллӣ ва нусхаи он, ё ин ки маълумотнома бо муҳру сурат аз шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва нусхаи он, шахсоне ки ба синашон ба 16 расидааст, шиносномаи хориҷӣ ва нусхаи он ва маълумотнома бо муҳру сурат аз ҷои истиқомат, шахсоне ки синашон ба 16 нарасидааст, шаҳодатномаи таваллуд, маълумотнома бо муҳру сурат аз ҷои истиқомат ва нусхаҳои он. дуюм ҳуҷҷат, ҳуҷҷати дар бораи таҳсилот, аттестат дар бораи таҳсилоти умумии асосӣ ва нусхаи он барои шахсоне ки синфи нуро хатм карданд. дуюм аттестат дар бораи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва нусхаи он барои шахсоне ки синфи 11-ро хатм карданд. Инчунин маълумотнома аз муассисаи таълимие ки дар бораи хатмкунандаи синфи 9 буданд барои шахсоне ки синфи 9-ро хатм намуданд. Инчунин диплом бо замимааш барои шахсоне ки дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ барои шахсоне ки муассисаи таълимии таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намуданд. Диплом бо замимааш дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ барои шахсоне ки муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи касбиро хатм намуданд. сеюм ҳуҷҷати зарурӣ, ҳуҷҷати умумӣ, ин пардохти маблағи хизматрасонӣ аст. Пардохти маблағи хизматрасонӣ, рақами расид, квитансия оид ба пардохти маблағ аз яке аз марказҳои ёки филиалҳои гӯем ки хизматрасонии филиалҳои амонатбанк ё бонки гӯем ки эсхата ва ё аз барномаи мебелии гӯем ки амонат мобайл. ва чорум ҳуҷҷати умумие ки бояд довталаб пешниҳод кунад, ин ҳуҷҷатҳои имтиёз, агар ҳуҷҷатҳои таздиқкунандае ки имтиёз агар барои гирифтани баллҳои иловагӣ ва барои гирифтани имтиёз дар вақти пардохти маблағи гӯем ки хизматрасонӣ. маълумоти мухтасар дар бораи гӯем ки ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда барои номнавис кардан дар нуқтаҳои бақайдгирӣ, маълумоти мухтасар дар бораи гӯем ки ҳуҷҷатҳои таздиқкунандаи имтиёз барои гирифтани баллҳо ва барои гирифтани имтиёз дар вақти пардохти маблағи хизматрасонӣ дар сомонаи марказ www.ntc.tj гузошта шудааст ва метавонед ки дастрас кунед. خیلی خوب و واقعا هم یک معلومات خیلی مفصل بود برای اونهایی که در مرحله سیوم امتحان‌های مرکز نشده داخلشهری به مرکز تستی شما ارائه نمودید و ما می‌خواستیم بفهمیم که حالت حاضره روند بقیه‌گیری چگونه است. مثلا از دوم تا امروز مثلا تقریبا 9 روز سپری گردیده است. خب آمار چگونه است؟ طبق آمار پیشنهاد کرده مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری اسلامی تا 10 سپتامبر سال 2024 9772 нафар довталаб номнавис карда шуданд ки аз инҳо 6984 нафар довталабони дар заминаи синфи 11 ва 2788 нафар довталабони дар заминаи синфи 9 номнавис карда шуданд ва аз ҳамин 9772 нафаре ки то рӯзи 10 номнавис карда шуданд 4807 нафар, яъне тақрибан 45% онҳо довталабоне ки дар аз гурӯҳи ихтисосҳои кластери панҷум интихоб карданд. вобаста агар нисбати соли гузашта гирем, дар ҳамин рӯзи 10 сентябри соли 2023 5402 нафар довталаб номнавис карда шуданд. тибқи таҳлилон нишон медиҳад ки нисбати соли гузашта тақрибан 4500 довталаб, нисбати соли гузашта 4500 довталаб зиёд номнавис карда шуданд. خب این داوطلبانی که در مرحله سیوم الکی به قید گرفته میشوند، خب کدام دانشگاه و دانشکده‌ها بیشتر پیش صفند که از اینها پذیرایی میکنند؟ در روند به قیدگیری آمار مرکز ملی تستی نشان میدهد که بسیاری داوطلبان اساساً مؤسسه میانه کسب یعنی کالج‌ها رو بسیارتر انتخاب کرده هستند، چون که در دوره یکم و دوم گیم که دوره به قیدگیری و گیم که نتیجه امتحان‌های دوره یکم نشان میدهد که بسیاری گیم که جای خالی که در دانشگاه بود کمتر شده است و اساساً جای خالی بسیارتر در مؤسسه میانه کسب یعنی در کالج‌ها بسیارتر پیشنهاد گردیده است. خیلی خوب. و شما چه توصیه میدید به آنهایی که در دور سیومی به قیدگیری برای اشتراک در امتحان‌های مرکزی داخلشوی خب به عین حال قرار دارند؟ در دوره سیومی به قیدگیری برای انتخاب داوطلبان جایی که طبق نقشه قبول دانشجویان به مؤسسه عالی و میانه کسبی دانشجویان بعد از 3 آزمون، یعنی تقسیمات اساسی، تقسیمات ایلوگی و تقسیمات تکراری ایلوگی دوره‌های یکم و دوم امتحان‌های مرکزی داخلشوی خالی مانده است پیشنهاد کرده می‌شود و البته توجه به داوطلبان و علاقه‌مندان نظام روی خط اختصاص‌های
дорои ҷойи холӣ ки барои давраи сеюми ба қайдгирӣ пешниҳод карда шудааст дар сомонаи марказ гузошта шудааст ва аз довталабон хоҳиш мекунем, тавсия медиҳем ки ба рӯйхати мазкур комбинатсияи худашонро интихоб кунанд, пешакӣ рӯйхати худашонро интихоб кунанд, баъдан ба нуқтаи ба қайдгирӣ ҳозир шаванд ва тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳамон гӯем ки нуқтаи ба қайдгирӣ номнавис кунанд. Инчунин довталабон аз дар интихоби ихтисосҳо озод ҳастанд ва ҳуқуқи то 12 комбинатсияи ихтисос ба худ писанд танҳо аз як гурӯҳи ихтисосҳо метавонанд интихоб кунанд. Инчунин дар вақти ба қайдгирӣ таваҷҷӯҳ албатта диққат диҳанд ки дар вақти ба қайдгирӣ яке аз забонҳои имтиҳонспории русӣ ва тоҷикиро бояд диққат диҳанд. Инчунин макони имтиҳонспорӣ бояд довталаб макони имтиҳонспорӣ бояд аҳамият диҳад. Инчунин дар вақти ба қайдгирӣ макони фиристодани даъватномаро ҳам бояд диққат диҳанд, чунки бениҳоят мушкилотҳо нисбати ҳамин макони имтиҳонспориву макони равон кардани даъватнома бениҳоят зиёд аст. Инчунин диққати махсус диҳанд довталабоне ки ихтисосҳоро аз гурӯҳи ихтисосҳои дуюм, сеюм, чорум интихоб мекунанд барои имтиҳон аз забони хориҷӣ яке аз забонҳои хориҷии англисӣ, немисӣ, фарансавӣ ва арабӣ бояд диққати махсус диҳанд, бояд интихоб кунанд. Ва албатта дар раванди ба қайдгирӣ дар баробари варақаи ба қайдгирӣ ба довталаб тақсим кардан пешниҳод кардан маркази миллии тестӣ боз як ҳуҷҷати дигаре пешниҳод мекунад ёддошт ва аз падару модарон ва довталабон хоҳиш мекунем ки аз ҳамин ёддоште ки ба ҳар як довталаб мо тақсим кардем шинос шаванд, хонанд. хеле хуб пешниҳод кардед барои довталабони мо ва метавон гуфт ки токунун утоқи инфиродии довталаб фаъолият мекунад ва онҳое ки масалан комёб нашуданд ё дар давраи якум дуюм дар давраи иловагӣ такрорӣ, онҳо аллакай аз утоқи инфиродии худ метавонанд ки маълумотномаҳоро аз сайти маркази тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дастрас намоянд. тибқи тартиби муқаррар намудаи гӯем ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тибқи нақшаи фаъолияти маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама гуна равандҳои ба қайдгирии давраҳои якум, дуюм ва сеюм пас аз гӯем ки номнавис шудани довталаб кабинети инфиродӣ ӯ фаъол мегардад. Кабинети инфиродӣ яке аз хизматрасониҳои маркази миллии тестӣ ба ҳисоб меравад ва вобаста ба ҳамон татбиқи стратегияи рақамикуноние ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардидааст, маркази миллии тестӣ ҳам дар ҳамин самт фаъол аст ва кори фаъолият мекунад. Ва албатта кабинети инфиродӣ ин кабинете аст ки довталаб аз ҳама гуна маълумотҳо аз ҳамин раванди ба қайдгирӣ сар карда то гирифтани натиҷаи гӯем ки озмуни тақсимот гӯем ки маълумот гирифта метавонад. ташаккур мекунем барои як суҳбати самимӣ ва бинандагони гиромӣ хотиррасон мекунем ки дар меҳмонии барномаи навбатии маориф ва замон буданд октам олимҷонзода, муовини директори маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки дар робита ба марҳалаи сеюми ба қайдгирии имтиҳонҳои марказнашудаи дохилшавӣ ба маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои мо шумо маълумотҳои муфассал ироа намуданд. Бадин тартиб мо расидем ба анҷоми барномаи навбатии маориф ва замон. То барномаҳои баъдӣ бо телевизиони илм ва табиат бошед.